ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо мудаламудан мустақиман маъзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва марҷонаи маҳмадалӣ. имрӯз дар барнома фестивали ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад, ҷамъбаст ва ғолибон муайян гардиданд. кишти картошка, сабзавот ва полезӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар ин самт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби сокинони пойтахт ба машғулиятҳои варзишӣ, мусобиқаи баскетбол байни донишу духтарон анҷом ёфт. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Аснои мулоқоти сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ва ҳаятҳои расмии ҳарду давлат масъалаҳои мубрам мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Самандар Искандарзода ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Ориповро дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода истиқбол гирифтанд. дар идома мулоқоти хосаи роҳбарони ҳайатҳои расмӣ ва мулоқоти ҷонибҳо дар доираи маҳдуд ва васеъ баргузор гардид. аснои вохӯрии самтҳои муҳим аз ҷумла сиёсат, тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, маориф ва илм, фарҳанг, содироту воридоти маҳсулот, тандурустӣ, роҳи оҳан, гумрук, энергетика ва дигар бахшҳоро мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба тақвият бахшидани ҳамгироӣ миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон фикру мулоҳизаҳои судманд баён карда шуд. таъкид гардид ки дар доираи ҳадафҳои созанда ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев робитаи дӯстӣ миёни ин ду кишвар афзуда, дар ин самт дастовардҳои назаррас рӯи кор омад. бунёду ба истифода супоридани иншооти таъиноти гуногун дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо саҳми ҳарду ҷониб собитгари робитаи нек доштани ин ду кишвари бо ҳам дӯст мебошад. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Ӯзбекистон яке аз шарикони пешсафи иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳаҷми гардиши мол миёни ин ду кишвари дӯст дар соли 2020 $333.8 миллион америкоиро ташкил намуд, ки дар самти радабандии кишварҳои бо Тоҷикистон мубодилаи молу маҳсулот дошта, ҷумҳурии Ӯзбекистон мавқеи сеюмро ишғол менамояд. новобаста аз натиҷаҳои ба даст омада афзун намудани ҳаҷми гардиши мол миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон, бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохтмони иншооти таъиноти гуногун зарур шуморида шуд. зикр карда шуд ки дар самти равнақ бахшидани ҳамкориҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон 29 созишномаву шартномаи нави ҳамкорӣ дар баррасӣ қарор дорад. вобаста ба истифодаи имкониятҳои то ҳол истифода нашуда миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ниҳодҳои ваколатдор талаб карда шуд ки дар ин самт ҳарчи зудтар чораҳои таъхирнопазир андешанд. дар идома ҳайати расмии ҷумҳурии Ӯзбекистон бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода аз осорхонаи таърихии вилояти Суғд дидан карданд. ба ҳайати меҳмонон расму оин, фарҳанг, таърих, мероси ғанӣ доштани миллати тоҷик ва дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол муаррифӣ карда шуд. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар муассисаи давлатии боғи ирами шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад баргузор гардид. дар даври ҷумҳуриявии фестивал ғолибони даври вилоятиву шаҳрӣ ва ноҳиявӣ иштирок карда ҳунарҳои халқӣ маҳсули эҷодиёти худро ба намоиш гузоштанд. Нуриддини Қурбон ва Баҳодири Истам аз рафти баргузории фестивал гузориш омода карданд. дар даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад ки дар боғи ирами шаҳри Душанбе баргузор гардид, шумораи зиёди ҳунармандонро аз тамоми ҷумҳурӣ ба ҳам овард. ҳунармандони чирадаст аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе ки ба даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буданд, иштирок доштанд. иштирокчиён дар гӯшаҳои алоҳида намунаи ҳунарҳои дастии худро аз ҷумла атласу адрасбофӣ, қолинбофӣ дастӣ, зарфҳо, матоъҳо, асбобҳои мусиқӣ,
کشیده‌دوزی، چکندوزی، کندکاری، مصنوعات زرگری، کلولگری و غیره را که گذشته را با امروز پیوند می‌سازند به نمایش گذاشتند. این فستیوال برای ما یک بهبودی زیادی را نشان می‌دهد. ما امروز به معرض تماشا گلدوزی، زردوزی، نمودهای ادرس را به معرض تماشا گذاشته برای از نو احیا نمودن هنرهای مردمی. در این روز شماره زیادی ساکنان و مهمانان پایتخت و سیاحان به مکان برگزاری فستیوال آمده بار دیگر از نمونه هنرهای ملی که به طور وسیع به نمایش گذاشته شده بودند دیدن نمودند. طبق اطلاع عین زمان در جمهوری تاجیکستان زیاده از 7000 نفر هنرمندان فعالیت نموده از امتیازهای اندازه فراهم آورده حکومت مملکت استفاده میبرند. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دادن فراخ به پیشرفت کار هنرمندان زمینه گذاشته به رشد ساحه و احیای دوباره هنرهای خلقی تکان جدی بخشید. ما خرسند هستیم، میخواهیم که فستیوال آزمون ها زیاد شود، دستاوردان یعنی که هنرهای گل دختران تاجیک به نمایش گذاشته شود و مهمانانی که در شهر دوشنبه آمده تماشا میکنند میبینند از هنرهای قدیمی ملی ما آگاه یابند. فستیوال جمهوریوی هنر بهتر از زر بود بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با تشبث وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. باید گفت که مردم تاجیک از ازل به هنرمندی مشغول بودند و نسل امروزه به گذشتگان خود پیروی کرده برای احیا و معرفی کردن نمونه هنرهای ملی تلاش می‌ورزند. زیاده از 12 هنرمند ناحیه رودکی امروز در این فستیوال اشتراک دارند و این نفران بانوانی میباشند که در دور ناحیوی جایهای نمایان را اشغال کردند. البته چنین فستیوال ها امکان میدهد که بانوان هنرمند ناحیه های گرد و اطراف عموما بانوان جمهوری عزیزمان با هنرهای دستی خود با چنین فستیوال ها اشتراک کرده نمونه هنرهای خود را پیشکش مهمانان و اشتراکچیان چنین فستیوال ها گردانند. در فستیوال مذکور مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی و مرکزهای تعلیمی مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نمونه هنرهای مردمی را پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت گرداندند. در فستیوال مذکور نمایندگان از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره‌های دخلدار اشتراک کرده نمونه هنرهای خلقی پیشنهاد کرده اشتراکیان را از نزدیک دیدن کردند. مقصد برگزار کردن فستیوال جمهوریوی هنر بهتر از زر بود احیای عنعنه‌های اجدادی هنرهای مردمی و عمومی گرداندن سنت‌های بهترین هنرهای مردمی ترغیب تجربه پیشقدم هنرمندان ورزیده تربیت حس زیبایی پرستی خویشتن شناسی هنرمندی و وطن دوستی اینچنین معرفی نمودهای گوناگون محصولات هنرمندی که با مهارت و اصولهای گوناگون آماده شده است به حساب می رود. در قسمت تنتنوی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده اشتراک کرده تاکید داشت که با تشبث و دستگیری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنرهای مردمی در تاجیکستان احیا گردیده با سرعت رشد نموده ایستادند. در جنبش اشتراکچیان فعال با جام، افتخارنامه، سپاسنامه و تحفه ها قدردانی کرده شدند. طبق خلاصه اعضای کمیسیون غالبان دور جنبستی آزمون جمهوریوی هنر بهتر از زر بود جای یکم به شهر دوشنبه، مقام دوم به ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان و جای سوم به ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز داده شد. نوریدین قربان، بهادری استم، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. موضوع دیگر در ولایت ختلان معرکه ایمنیزاسیا به خاطر محافظت نمودن اهالی از سیرایت‌یابی به بیماری کووید 19 آغاز گردید. به شهر و ناحیه‌های ولایت نخست 7200 واکسن نوع استرازینیکا وارد کرده شد که در نوبت اول کارمندان ساحه تندرستی و نفران از 60 ساله بالا ایمنیزاسیا کرده می‌شوند. گزارش همکاران ما از شهر بختر. با نظرداشت حفظ صحتی جامعه و پیشگیری از هر گونه بیماری‌ها حکومت جمهوری تاجیکستان واکسن ضد کووید 19 را وارد کرده اکنون مرحله به مرحله در تمام شهر و ولایت‌های تاجیکستان نفرانی از 18 ساله بالا را ایمونیزاسیا می‌کنند. در نوبت اول کارمندان ساحه تندرستی، متخصصان فرودگاه بین المللی بختر و نفران سابقه دار از این واکسن استفاده خواهند کرد. امروز در شهرهای بختر و کولوب علاقه ایمونیزاسیا آغاز گردید
گروه آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله به ایمونیزاسیون ضد سیریت نو کووید 19 فرا گرفته میشوند. واکسنی که در جمهوری ما وارد کرده است استرازنیکا قسم زیادی کشورهای جهان استفاده میبرند. در انجام ایمونیزاسیون طبیبان ولایت کارمندان مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر جلب کرده شدند که تو این مدت علاقه از کورس‌های آموزشی و سمینار مشورت‌های صحابی تجربه آموخته در سطح بلند و طبق طلبات این عمل را انجام می‌دهند. طبیبان مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر توصیه می‌دهند که تاثیربخشی و ثمرانوکی واکسن مذکور در دو نوبت می‌تواند که انسان را از سیرویابی حفظ نماید. بعد این هر یک واکسن آدم کمتر خیلی تصب کردنش ممکن، کمتر خیلی درد سر میشه، جای کل کمتر درمان میشه، لیکن اینو میگذارد واکسن بی خطر میباشد. واکسن های وارد شده از نظر متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گذشته جهت تشکل طرز حیات سالم مساعدت فعال میکنند. طبیبان مرکز سلامتی در شهر بختر هر یک نفر ایمونیزاسیون شده را در اساس توصیه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گواهنامه حجت تصدیق کننده میدهند. میناداری بیان میکنند با او غمخوری که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت سلامتی اهالی تشکیل و دایر نموده ایستاده است و البته اینم پیش از همه برای بلند برداشتن سطح صحتی عامه، چون که امروز ما میتونیم تنها با جامعه سالم و نتیجه های خوب مهنتی برسیم. طبق دستور نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان هر یک نفر در دوام بیشتر از 2 ماه به اندازه 0.5 وایه از چنین واکسن ها استفاده میبرند. طبق نقشه ملی حکومت جمهوری تاجیکستان واکسن های وارد شده به گروه های زیرین ایمونیزاسیون کرده میشوند. بعد از کارمندان ساحه تندرستی و فرودگاه بین المللی، ساحه های استراتژی خوجگی خلق و نفرانی از 60 ساله بالا، بعدا شهروندان سن و سال 50 و اخیرا نفرانی از 18 ساله بالا ایمونیزاسیون میشوند. عبدالرزاق عزیز، عبیدالله قادر، شهر بختر، اخبار. با مقصد بازم بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی طبی در بیمارخانه یاری تجلیلی شهر دوشنبه تدبیرهای آبادانی و مجهزگردانی شعبه‌های این بیمارخانه عملی کرده می شود. این نوبت شعبه نجات بیمارخانه مذکور از تعمیر پورا برآورده شده با تجهیزات معاصر طبی جوازانیده شد. گزارش خبرنگاران ما. боиси сарфарозист ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустӣ дар мамлакат зери таваҷҷӯҳи махсуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор гирифта дар ин самт корҳои муҳим ба анҷом расонида шуданд. дар ин давра бо мақсади беҳтар намудани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббии босифат ба аҳолӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат сатҳҳо муассисаҳои замонавии хуштар сохта ва бо таҷҳизоти навтарин ҷиҳозонида шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯзҳо бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ таъмиру таҷдид ва бо дастгоҳҳои замонавӣ таҷҳизонидани муассисаҳои тандурустӣ махсусан шӯъбаҳои эҳёгардонӣ ва сироятӣ бо маром идома дорад. бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд шӯъбаи эҳёгарӣ ва ҳуҷраҳои ҷарроҳии муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ аз таъмири капиталӣ бароварда шуда бо муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ таъмин карда шуданд. айни ҳол бо ёрии ин дастгоҳҳои ҳозиразамон ҳамаи он корҳое ки дар шӯъбаи наҷот иҷро карда мешавад онҳоро иҷро мекунем. бартарии ин таҷҳизотҳо аз он иборат аст ки якум ин таҷҳизотҳо ҳамаашон дар давлати олмон истеҳсол карда шудааст ва ба тамоми стандартҳои байналмилалӣ ҷойгӯҳ аст. дар доираи ин иқдом ба муассисаи тиббии мазкур дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъии замонавӣ, оксигенератор, рахтҳои хоби замонавӣ, рентгени рақамӣ, дастгоҳи тозакунандаи ҳаво, маҷмӯи бронхоскоп, дефибриллятор ва дигар дастгоҳҳои муосири тиббӣ дастрас ва насб карда шуданд. ҳамзамон бо мақсади таъмини оксиген ба беморон дар шафати беморхона дастгоҳи оксиген истеҳсолкунӣ насб гардонида шудааст.
чунин корҳои наҷиб ва созандагиву таъмир инчунин бо таҷҳизоти муосири замон таъмин намудани муассисаҳои тандурустӣ дар саросари мамлакат идома дошта, роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон таҳти ғамхорӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи тандурустӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар тамоми муассисаҳои тиббии кишвар тавониста бошанд то хизматрасонии хуби тиббиро ба аҳолӣ пешкаш гардонанд. идомаи ахбор имрӯз дар шаҳри душанбе озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат барои дарёфти ҷоми раёсати донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат ҷамъбаст карда шуд. дар он бор истеъдодҳои ҷавон донишҷӯён аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат донишу маҳорати хешро санҷида барои гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ байни ҳам дар ду давр рақобат намуданд. манурчеҳри Сулаймон гузориш медиҳад. имрӯз дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат маросими ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат барои дарёфти ҷоми раёсати донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат баргузор гардид. мавриди зикр аст, ки ин озмун бо мақсади дар амал татбиқ намудани нақшачорабиниҳо бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ки солҳои 2020-2040-ро дар бар мегирад, инчунин боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсияи тафаккури техникии насли наврас ва ҷавонон гузаронида шуд. мувофиқи низомнома ин озмун дар ду давр ва ду равия, математика ва технологияи иттилоотӣ дар байни донишҷӯёни зинаи бакалаври курсҳои 1-4 ва мутахассисони курсҳои 1-5 ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурӣ гузаронида шуд. дар расми ҷамъбасти ин озмун роҳбарияти вазорати маориф ва илм, роҳбарияти донишгоҳу донишкадаҳо ва донишҷӯёни иштирокчӣ ҷамъ омада буданд. даври аввали ин озмун нимаи сеюми моҳи март дар донишгоҳу донишкадаҳо доир гардида, даври ниҳоӣ ва ҷумҳуриявии он бо иштироки ғолибони даври аввал дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат гузаронида шуда, имрӯз натиҷаҳои ин озмун эълон карда шуд. бояд зикр намуд, ки озмун дар ҳар ду равия ҳам аз рӯи ихтисос ва ҳам ғайри ихтисос ҷараён гирифт. натиҷа ҳамин буд, ки ғолибон низ дар ин зинаҳо муайян карда шуданд. чунин озмун дар ҷумҳурӣ бори аввал аст, ки дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат баргузор мегардад. озмуни ҷоми раёсати донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат имрӯз аз рӯи ду равия математика ва технологияи иттилоотӣ ҷамъбаст карда шуд. ҳадаф аз баргузории озмуни имрӯза, ки бевосита бо ибтикори донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат ва бо мувофиқаи вазорати маориф ва илм ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид, пеш аз ҳама барои баландбардоштани тафаккури мантиқии ҷавонон дар самти омӯхтани илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ аст. аз рӯи равияи технологияи иттилоотӣ гурӯҳи тахассусӣ як ҷойи аввал, ду ҷойи дуюм ва се ҷойи якум муайян шуд, ки Ашурзода Хусрав аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мақоми аввалро соҳиб шуд. мутаносибан Маҳмудов Ҷовидон донишҷӯи филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов, Сафаров Низомҷон донишҷӯи Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия мақомҳои дуюм ва Болтаев Аслиддин донишҷӯи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, Ҷураев Қадриддин донишҷӯи Донишкадаи политехникии Хуҷанд ва Ҳошимбоев Фаррух донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров мақомҳои сеюмро сазовор гардиданд. аз рӯи ҳамин равия аз гурӯҳи ғайритахассусӣ Сафаров Исмоил донишҷӯи донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат ҷойи аввал, Мирзоев Асрорхон донишҷӯи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ва Дусматзода Қурбоналӣ донишҷӯи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҷойҳои дуюмро соҳиб гардиданд. Алиямов Далер донишҷӯи Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия, Ҳасанов Абдураҳмон донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва Муносибшоев Муяссар донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев ҷойи сеюмро соҳиб гардиданд. ҷон ва тӯҳфаҳои пулӣ ба ин нафарон тақдим карда шуд. ҳадафи асосии он татбиқи ҳамаҷонибаи сиёсати ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, баланд бардоштани шавқу ҳаваси донишҷӯён ба омӯзиши илмҳои дақиқ, ташаккули тафаккури илмӣ ва техникии донишҷӯён ва истифодаи комёбиҳои донишҷӯён дар рушди илму техника дар иқтисодиёти мамлакат арзёбӣ мегардад.
ҳамин тавр аз рӯи равияи дигар яъне математика низ ғолибон муайян гардиданд. ҷои якумро аз гурӯҳи тахассусӣ аз ин равия донишҷӯи донишкадаи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Ахмедов Бахтинур соҳиб шуд. мутаносибан ду ҷои дуюмро Бунёд Абдуазимов, донишҷӯи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров ва Саломов Холмирзо, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиб шуданд. донишҷӯи донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия Фирдавс Худоёров ва донишҷӯи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ламаносов Ҷамолиддин Шарипов ҷойҳои сеюмро ишғол намуданд. аз рӯи равияи математикаи гурӯҳи ғайриихтисос 9 ҷой муайян шуда буд. Муртазоев Абдулло донишҷӯи донишгоҳи миллӣ мақоми аввалро соҳиб гардид. 3 ҷои дуюм насиби Турдиев Исмоил донишҷӯи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, Эргашбоев Мирҷалол донишҷӯи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд ва Темуров Самандар донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино гардид. من در آزمون جام ریاست دانشکده صاحبکاری و خدمت اشتراک نموده از فن متماتیک سزاوار جای اول گشتم. این باعث افتخار است که ما جوانان در این نمود المپیادها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان می‌گردیم. 5 جای سیوم که از جانب هیئت تدارکات مشخص گردیده بود به دانشجویان دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت داده شد. در آزمون دانشجویان زینه بکالوری کورس‌های 1 و 4 و متخصصان کورس‌های 1 و 5 و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری اشتراک نموده بین هم رقابت نمودند. ضمن تقدیم تحفه‌ها ذکر شد که تقویت دانش از روی فن‌های دقیق در بین دانشجویانی که در رشته‌های علم‌های طبیعت شناسی و دقیق تحصیل می‌نمایند باعث می‌گردد که در آینده با تکمیل مهارت در سمت اختراعکاری و یکجای نمودن علم در استحصالات سهم گذارند. منوچهر سلیمان، خول محمدی دولت، عبیدالله سیولی، دوشنبه اخبار. با مقصد جلب نمودن دانشجویان با کار دائمی در دانشگاه ملی تاجیکستان کمیسیای با صلاحیت تأسیس داده شده است و همسالات در این سمت واخوری‌های سودمند دایر کرده می شود. چنین یک چاره‌بینی با ختم کنندگان فاکولته حقوق‌شناسی دایر گردید. گزارش خبرنگاران ما. ба бозори меҳнат мутахассисоне роҳ меёбанд ки донандаи забонҳои хориҷӣ, илмҳои муосир ва кор бо технология бошанд. ҷиҳати тақсимоти хатмкунандагони донишгоҳи миллӣ комиссияи тақсимоти мутахассисони ҷавон таъсис дода шуда дар ин самт вохӯриҳои судманд доир карда мешавад. ин навбат байни хатмкунандагони факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳ тақсимоти хатмкунандагон бо ҷои кор баргузор гардид. таъкид карда шуд ки факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун боргоҳи илму маърифат барои омода намудани кадрҳои болаёқати соҳаи ҳуқуқ нақши арзанда дорад. тибқи талаботи муқаррар гардида хатмкунандагони факултет ки донандаи забонҳои гуногуни хориҷӣ ва номзад ба гирифтани дипломи аъло ва муқаррарӣ мебошанд ба ҳозирин муаррифӣ гардида барои ба кор ҷалб шудани онҳо дар мақомоти гуногуни давлатӣ роҳха дода шуд. факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи 7 ихтисос мутахассисонро тайёр мекунад. хатмкунандагон пурра дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мутобиқати мутахассисон ба бозори байналмилал омода мегарданд ва баҳри рушди Тоҷикистони азиз саъю кӯшишҳо менамоянд. дар ҷамъомад ниҳодҳои гуногуни кишвар аз ҷумла суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, суди олии иқтисодӣ, прокуратураи генералӣ, вазорати мудофиа, вазорати рушди иқтисод ва савдо, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, вазорати корҳои дохилӣ, академияи вазорати корҳои дохилӣ, вазорати адлия, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, палатаи ҳисоб, федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи андоз ва хадамоти гумрук иштирок намуданд. дар самти ба ҷои кор таъмин намудани хатмкунандагон ва рушд бахшидани ҳамкориҳои илмию таълимӣ андешаҳои судманд сурат гирифт. барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани чунин вохӯриҳо шуъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони донишгоҳ тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. имрӯзҳо ҳамчунин вохӯриҳо ҷиҳати тақсимот бо роҳхат ба корхонаҳо бо хатмкунандагони дигар факултетҳо низ идома дорад. намоиш фурӯши китобҳои тоза нашр ки аз ҷониби нашриёти адиб бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст идома дорад. ин навбат дар ноҳияи Файзобод доир гардид. дар намоиш фурӯши беш аз 1000 нусха китобҳои тоза нашр ки номгӯи зиёдро аз адибони классику муосири тоҷик дар бар мегирифт пешниҳоди дӯстдорони китоб карда шуд. гузориши Бобокалон Аминзода.
намоишфурӯши китобҳои тозанаш ки аз ҷониби нашриёти адиб дар доираи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ва бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад, ин навбат дар ноҳияи Файзобод доир гардид. Дар ин намоишфурӯш беш аз 1000 нусха китобҳои тозанаш ки номгоҳи зиёдро дар бар мегирифт, пешниҳоди дӯстдорони каломи бадеҳ карда шуд. боиси хушнудӣ аст ки тамоми кормандони ташкилоту муассисаҳо бахусус кормандони китобхонаи ноҳия дар ин намоиш ҳузур доранд ва чуноне ки барои ки мо маълум аст ки дар ҳошияи фурӯғи субҳи доноӣ қарор дорем, ин ҳам ки боша як дастуре мешавад ки ба худи ҳамон кормандони ташкилоти муассиса ва бахусус хонадоне ки ҳастанд ин гуна китобҳоро бурда мутолиа карда давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди фарҳанг, махсусан нашри адабиёти бадеӣ тадбирҳои зарури амалӣ карда мешавад. Китобҳое ки дар ин солҳо ба нашр расиданд, фарҳангу тамаддун ва худшиносии миллиро фаро гирифта, насли ҷавонро ба худшиносӣ, эҳсоси гарми ватандорӣ ва рӯҳияи озодпарастӣ тарбият менамоянд. нашриёти адиб низ дар ин самт истисно набуда, тавонист дар ин муддат китобҳои зиёдеро аз адибони классику муосир бо дизайни наву замонавӣ ва дар сатҳу сифати аъло бознашр намояд. Имрӯз сокинони ноҳияи Файзобод бо шавқи беандоза ба ин намоишгоҳ ҳозир шуда адабиёти дӯстдошашонро харидорӣ намуданд. ташаббуси хеле хуби нашриёти адиб ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корвони китобро таъсис медиҳанд ва мардум дар хонаи худ дар макони худ бо харидорӣ аз китобҳои тозанашр дастрасӣ пайдо кардаанд. яке аз даставорҳои фарҳангӣ ва шокёриҳои даврони истиқлоли мамлакат ки бо тавсияву маблағгузории пешвои миллат ба нашр мерасад, осори 50ҷилдаи адабиёти тоҷику форс ва адибони муосир ба номи ахтарони адаб мебошад ки дар ҳаёти фарҳангии кишварамон рӯйдоди беназир ба шумор меравад. эълон шудани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ки бо иқдоми бевоситаи пешвои миллат ба роҳ монда шуд, дар тарбияи насли ҷавон ва роҳ овардани ин қишри ҷомеа ба адабиёту фарҳанг нақши муассир мегузорад. дар доираи ин чорабинӣ ҳамчунин мулоқоти адибони шинохта бо наврасону ҷавонон низ доир гардид. дар мулоқот оид ба аҳамияти китобу китобхонӣ ва нақши китобу адабиёт дар тарбияи насли худогоҳу ватандӯст ибрози назар карда шуд. бобокалон аминзода, убайдуллаи сайвалӣ, ахбор. идомаи барномаи тиловатии ахбор. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон механикунонии соҳаи кишоварзиро яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқаварии мамлакат маънӣ дод намуда, дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ворид намудани техникаву таҷҳизоти соҳавӣ марҳила ба марҳила ҷойи корҳои дастиро техникаву таҷҳизот иваз менамояд. ин тадбир имкон медиҳад ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд ва бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти худӣ ғанӣ гардад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. хоҷагиҳои деҳқонии вилоятҳои суғду хатлон, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои кишту ҷамъоварии пиёзу картошка аз таҷҳизоти пиёзшинонию пиёзканӣ, картошкашинонию картошкаканӣ истифода карда имконият пайдо карданд ки барои кишти такрорӣ заминаи мусоид гузоранд. корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷикагролизинг аз давлатҳои хориҷа ва корхонаҳои ватанӣ 453 картошкашинонака картошкаканак, 37 адад култиватори картошка, зиёда аз 40 тухми пошак ва ба ҳамин миқдор пиёзканаки универсалиро аз Олмону Федератсияи Россия ба мамлакат ворид намудааст ки барои тамоми намуди тухмиҳо аз қабили гандуму ҷав, пиёзу ҷувори мака, юнучқаю дигар тухмиҳои ғалладонагӣ хеле муфид мебошад. хоҷагиҳои деҳқонии мамлакат имрӯзҳо бо истифода аз ин техникаву таҷҳизот ин ду намуди зироатро бемушкилӣ шинонида ҷамъоварӣ менамоянд. махсусан бо ворид намудани тухми пошаки универсалии Амазон аз давлати Олмон кори деҳқонон ба маратиб осон гашта, онҳо имконият пайдо намуданд ки дар кӯтоҳтарин фурсат киштро анҷом диҳанд. бо истифода аз техникаҳои пуриқтидори шудгоркунандаи замин тибқи қоидаҳои агротехникӣ дар як муддати кӯтоҳ шудгор ва тавассути техникаи муосир замин нарм ва ҳамвор карда шуда сипас кишти пиёз анҷом дода мешавад. масалан дар хоҷагии деҳқонии фирузи ноҳияи рӯдакӣ бо истифода аз таҷҳизоти соҳавӣ коркарди пиёзи барвақтӣ бо маром идома дорад. механизатрони хоҷагии мазкур таҷҳизоти нармкунии байни қаторҳоро тағйир дода ҳангоми коркард дар замин ба пиёз осеб намерасад. қабл аз
همه با پیاز توسط زهرپوشک برای نیست کردن حشرات زهرخیمیکات‌ها پوشیده شده در مرحله دوم با دستگاه مخصوص آذوقه داده می شود. همزمان توسط چیزل کلتیواتر زمین نرم کرده می شود که این کارها قبلا با دست اجرا کرده می شدند. برتری این تجهیزات در آن است که تازه کردن علف‌های بیگانه نه توسط دست که در یک هکتار تا 20 نفر زحمت می کشیدند بلکه به طور مکانیکی انجام داده می شود. برتری با تکنیک کار کردن از اون عبارت می باشد که خراجات زیادتی نمیشد. خراجات ها رو صرفه میکنیم. حساب صرفه کردن مبلغ ما میتونیم با خود تکنیک های نو از حساب اگراریزم گرفته کار کنیم. اصولی به طور مکانیکی کشت و جمع‌آوری پیاز در خواجگی‌های دهقانی ناحیه رودکی با واسطه تخم پوشک آمازون که به طور دقیق در یک هکتار از 11 تا 13 کیلوگرم تخمی می‌پوشد سال چهارم است به راه مانده شده است. کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ با نظرداشت طلبات خواجگی‌های دهقانی شهر نویای مملکت نقشه دارد که تمام نمود تخم پوشک‌ها مخصوصاً تخم پوشک آمازون و دیگر نمود تکنیک و ماشین‌آلات مهم کشاورزی را از کشورهای ترکیه، آلمان، فدراسیون روسیه، جمهوری‌های بلاروس، ازبکستان و چین از حساب فعالیت خواجگیداری و مبلغ‌های بودجتی وارد نموده اجرای کارهای دستی را مرحله به مرحله کاهش دهد و سهم خود را در مکانیک‌کنونی ساحه کشاورزی گذارد. در ناحیه میر سعید علی حمدانی امسال کشاورزان در میدان 255 گکتار کارتوشکا، 740 گکتار سبزوات و 510 گکتار کشتی پولیزی گذراندند. در جماعت دهات پنجرودی ناحیه برای عاقلانه استفاده بردن زمین نقشه کشتی زراعتی کشاورزی را پورا اجرا نمودند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. برای عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن هر عقیده زمین کرم آبی، تامین فراوانی بازار استعمالی، قانع گردانیدن احتیاجات اولیه با مواد غذایی و اجرای دورنمای ترکیب کشتی زراعتی کشاورزی امسال در ناحیه میر سعید علی حمدانی در همه شکل‌های خواجگیداری میدان کشتی زراعت‌ها و تشکیل گرمخانه‌های موسمی زیاد کرده شده است. از جمله در جماعت دهات قهرمان ناحیه در اساس توصیه متخصصان ساحه سال روان اهل زحمت 18 عدد گرمخانه موسمی تشکیل نمودند که در آنها پرورش کارتوشکا، قلفینه، پمیدور، بادرین، کرم و دیگر نوع‌های سبزوات‌های بروقتی براه مانده شده است که حاصل گل کرم و بادرین روزهای نزدیک به بازار استعمالی پیشنهاد کرده می شود. در جماعت دهات پنجرود ناحیه نیز میدان گرمخانه‌های موسمی کشتی کارتوشکا، پیاز، زراعت غله‌لوبیایی و پولیزی بروقتی زیاد کرده شده است. کشاورزان جماعت دهات پنجرود امسال طبق دورنما در میدان 790 گکتار پخته کشت نمودند که نسبت سال گذشته 15 گکتار زیاد می باشد. اینچنین در میدان 1 گکتار گرمخانه‌های دائم عمل کننده و موسمی تشکیل کرده شده است که در آنها کشت سبزوات از جمله پمیدور، بادرین، کوچت سبزوات و دیگر محصولات کشاورزی برآمده شده است. در جماعت طبق نقشه 26 گکتار پولیزیا را ما برآمدیم که در حالت خوبی نشونما قرار دارد. در خواجگی رحمانیان سال سال میدان کشتی پولیزی زیاد کرده می شود. برای تامین نشونمای میدان باغ‌ها و پرثمر استفاده بردن زمین‌های کرم در بین قطار باغ‌های خواجگی نیز کشتی پولیزی و سبزوات و کارتوشکا گذرانده شده است. پرورش سبزوات و کوچت پولیزی‌ها در گرمخانه براه مانده شده. عین زمان در خواجگی مذکور بیش از 20 نفر ساکنان دهات به کار جلب گردیدند. در مجموع امسال در ناحیه میر سعید علی حمدانی در میدان 510 گکتار کشتی پولیزی، 255 گکتار کارتوشکا و 740 گکتار کشتی سبزوات گذرانده شده است. در جماعت دهات پنجرود کشاورزان کشتیچگی را نیز موافق نقشه دورنما انجام داده امروز در بعضی قطعه‌ها کارکرد یکمیان شروع گردیده است. ساکنان ولایت خاطلان برابر پیشبرد کار خواجگیداری در زمین‌های وسیع همچنین قطعه‌های نزد حولگی و نزد کارگاه و مؤسسه‌ها را نیز مقصدناک مورد بهره برداری قرار داده از این حساب برابر تامین احتیاجات روزگاری خود در فراوانی بازار سهم مناسب می‌گذارند. استفاده با ثمر قطعه‌های زمین نزد اداروی در شهر مختلف ولایت خاطلان در گزارش همکاران ما خدایداد رجب و اسکندر سعید. ساکنان مهنتقرین ولایت خاطلان در استفاده عاقلانه و ثمربخش زمین و از آن برداشتن زیاده از 2 حاصل در یک سال تجربه خوب دارند. وابسته به امکانات مساعد، اقلیم و زمین‌های وسیع کرم آبی اهل زحمت خود را در فراوانی بازار استعمالی ساکنان کشور و در مجموع پی عملی نمودن یکی از هدف‌های ملی تأمین امنیت غذایی مسئول شماریده جهت افزون نمودن حجم استحصال محصولات
талош менамоянд. тавре аз нашъунамои хуби зироатҳои гуногун дар ин қитъаҳои замини назди иdoraу корхонаҳои давлатии вилояти Хатлон мушоҳида мегардад, кормандони он побанди меҳнати софдилона ҳастанду аз маҳсули дастранҷи худ рӯзгорашонро пеш мебаранд. дар қитъаи корами назди корхонаи фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Бохтар бо бунёди 2 адад гармхонаи доимамалкунанда кормандони он дар 4 фасли сол сабзавоти тару тоза истеҳсол карда дар баробари истифодаи хеш қисме аз эҳтиёҷмандонро таъмин месозанд. дар ин гармхонаҳо помидору бодиринг кишт гардида аллакай бодиринг пухта расидааст ва аз он ҳамарӯза кормандон истифода мебаранд. чунин раванди кор дар замини назди идоравии корхонаи воҳиди давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Бохтар низ хуб ба чашм расида дар 6 адад гармхона парвариши сабзавоти гуногуни барвақтӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин баробар заминҳои кушод низ оқилона истифода гардида картошкаву пиёз ва ба ин монанд маҳсулоти дигар кишт гардидаанд. ба иттилои масъулини корхона маҳсулоти истеҳсол намудаашон ба пуррагӣ кормандонро таъмин намуда боқимондаи онро пешкаши харидорон менамоянд. беморхонаи клиникӣ ба номи Буруи Воҳидови вилояти Хатлон яке аз калонтарин дармонгоҳҳо дар ҳудуди вилоят буда дар он беш аз 1000 нафар табибону кормандони техникӣ ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. қитъаҳои беморхона чихеле ки шумо дидед мақсаднок истифода бурда шудааст. ҳама рӯза рӯзҳои шанбе кормандон ба шанбегӣ баромада аз алафҳои бегона қитъаҳоро тоза мекунанд. ғайр аз ин дар қитъаи назди шӯъбаи амрози даруна 4 содиқ картошка шинонда шудааст. дигар қитъаҳои беморхона бо гулҳои мавсимӣ дарахтони ороишӣ шинонда шудаастанд ки ба беморхона боз ҳусни дигар мебахшад. саҳни беморхонаи шаҳрии шаҳри Бохтар ҳарчанд агар хурд ҳам ки бошад кормандони он ҳар ваҷаби онро мақсаднок истифода намуданд. дар ин ҷо дарахтони гуногуни мевадиҳандаву ороишӣ ва гулу буттаҳои рангоранг шинонида шудааст. мавриди зикр аст ки дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар баҳри таъмини гулгашту хиёбон ва мавзеъҳои истироативу фарҳангӣ бо гулу буттаҳои гуногуни хушранг корхонаи фаръии давлатии ниҳодпарварӣ ва кабудизоркунӣ фаъолият намуда тамоми корхонаву ташкилотҳои вилоятиро бо гулҳои парваридаи хеш таъмин менамояд. айни замон дар ин гармхонаҳои корхона беш аз 15 намуд гулҳо парвариш ёфта кормандон ба кӯчат ва обмониву дигар амалҳои зарурӣ машғул мебошанд. чун дигар идораву ташкилот кормандони раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Хатлон замини назди муассисаи худро мақсаднок истифода карда ҳамасола ҳосили фаровони маҳсулотро ба даст меоранд. тавре масъулин иттилоъ доданд ҳосили ҷамъоварӣ гардида ба кормандон тақсим карда мешавад ва қисмати он дар ошхонаи назди корхона истифода мегардад. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, вилояти Хатлон, ахбор. гузарониндани аксияҳои экологӣ дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳрина боиси тозаву озода гаридани кӯчаву маҳал ва шаҳраку деҳот шудааст. чунин иқломи тозагӣ аз ҷониби шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зисти гузаронида шуд ки дар он шумораи зиёди сокинон иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. аксияи тозагии маҳал, роҳ ва соҳили дарёҳо дар 3 мавзеи шаҳри Турсунзода бо ташаббуси шуъбаи ҳифзи муҳити зист гузаронида шуд. иштирокдорон ки кормандони соҳаҳои гуногун, инчунин волонтёрони бахши ҷавонон ва варзиш буданд, ҷӯйбору шафати роҳҳои мошингард ва кӯчаҳоро дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Турсун-Тӯйчиев ва Навобод аз партов ва алафҳои бегуна тоза намуданд. имрӯз дар шаҳри Турсунзода тадбирҳои экологӣ баром монда шуд. аз ҷумла аксияҳои тозагии маҳал, роҳ, соҳил баром монда шуд ки дар ин аксияҳои мазкур тамоми сокинони шаҳри Турсунзода пурра баромада барои тозагии муҳити зист ва тозагии атрофи маҳалли аҳолинишин фаъолона иштирок намуда он хоҷагиҳое ки дар шафати роҳҳои мошингард буданд сокинон ва хоҷагидорон баромада низ ҷӯборҳои хоҷагӣ ва атрофи хоҷагиро аз партовҳои пластикӣ ва алафҳои бегона пурра тоза намуданд. дар ҳамин замина ашёи зиёдатӣ ва масолиҳи нолозими сохтмонӣ ки дар заминаи корҳои ободонӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ анҷом дода шуда дар шафати роҳҳо ҷамъ гардида буданд бардошта шуд. маврид ба тазаккур аст ки тибқи нақшаи тартибдодаи шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода чунин иқдоми тозакорӣ ҳар ҳафта як маротиба гузаронида мешавад. ғайр аз ин ҳар як сокини ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бо ҳисси масъулият назди хона ва маҳалли зисташонро пайваста тоза менамоянд. ҷавонони шаҳри
ترسنزاده با درک آنکه انجام کارهای تازه‌گردانی به منفعت آنهاست و در زمینه این عمل برای خود شرایط سازگار زندگی را فراهم می‌آورند، با هوسمندی در اکسیه اشتراک نمودند و سهم خود را در تازگی یک گوشه مملکت گذاشتند. چنین اکسیه اکولوژی در ناحیه شهری نو نیز گذرانیده شد و در آن ساکنان نوابسته از سین و سال با دست جمعی به تازه نمودن ساحل دریا، شفط راه‌ها، کوچه‌های داخلی محله‌ها و جویبار و کانال‌ها مشغول شدند. این نوبت توجه بیشتر به گلگشت سر پل میدان مجسمه قهرمان تاجیکستان میرزا ترسنزاده روانه گردید. با نظرداشت آنکه سال روان در جمهوری تاجیکستان 110 سالگی میرزا ترسنزاده تجلیل می‌گردد، میدان مذکور نوسازی شده در حدود آن گل و درختان آرایشی شنانیده‌اند. کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی است. بعد تعمیر و تجدید گلگشت، زنان و دختران راهروها را که زیبا با تخت سنگ و سفالک‌های رنگه ساخته شده‌اند تازه نمودند. امروز در حدود نویت در شفط دریای قراتاق گذراندن اکسیه تازگی ساحل به انجام رسانیده شده. در اکسیه مذکور زیاده از 200 نفر ساکنان محلی برآمده اشتراک کردند. از ساحل دریای قراتاق جمعی کارمندان از ساحه‌های معارف، تندرستی و جوانان پرتوها را غنداشته به پرتوگاه ناحیه انتقال دادند. همین گونه کارهای تازه‌گردانی ساحلی دریا و کانال و جویبارهای ناحیه از جانب شعبه حفظ محیط زیست هر هفته گذرانده می شود. این است که در حدود ناحیه شهر نو تازگی تامین است. наврасони табиатдӯстдори ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар озмуни сабзбодо кишвар иштирок намуданд. иштирокчиён дар ин озмун дастранҷи худро пешниҳод намуда, бо ин васила масъулияту ғамхории худро нисбат ба муҳити зист баён доштанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зист ва шуъбаи маориф дар мавзӯи сабзбодо кишварам миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ озмун гузаронида шуд. тадбири мазкур бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии экологии ҷумҳурии тоҷикистон, нақша чорабиниҳои барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, тарғибу ташвиқи моҳияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гузаронида шуда, дар он муҳассилин аз рӯи номинатсияҳои расми беҳтарин шеъру ҳикоя, суруд, беҳтарин видеоролик барои синфҳои 10 ва 11, ҳамчунин номинатсияи кори меъмории беҳтарин ҳунару маҳорати худро нишон доданд. ҳастанд кӯдакони хеле зиёде ки дар кӯчаҳо мегарданд, онҳо обҳоро ифлос мекунанд ва мо аз онҳо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба чунин корҳо даст назананд ва бояд муҳити зисти худро тоза нигоҳ доранд. мутасаддиён ҳадафу натиҷаи баргузории озмуни сабзбодо кишварамро дар тарбияи экологии кӯдакон, наврасону ҷавонон ва ташаккули мавқеи фаъоли мактаббачагон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, дар замири кӯдакон ташаккул додани муносибати эҳтиёткорона дар фикрронӣ ва амал нисбат ба муҳити зист, ҷалб намудани хонандагон ба ҳалли муаммоҳои экологӣ, нишон додан ва панд кардани таҷрибаи амалии кӯмак расонидан ба табиат, дарк намудани муҳити номусоиди табиӣ ва саломатии аҳолӣ, муаррифӣ ва дастгирии потенсиали эҷодӣ ва зеҳнии кӯдакон, дастгирӣ ва ҳавасманд намудани самти экологӣ дар кори муассисаҳои таълимии ноҳия маънидод намуданд. мо ба ҷавонони имрӯза ба ҳамаи наврасону ҷавонон тавсия додани ҳастем ки бояд муҳити зисти худро тоза ва озода нигоҳ доранд, бояд ба табиат зарар нарасонанд, ҷангалҳоро тоза нигоҳ доранд, дарахтонро набуранд. дар озмуни имрӯза табиатдӯстони наврас намунаҳои кори худро муаррифӣ карда, ҳамчунин дар ҳузури аъзои ҳакамон ҳунару маҳорати худро аз рӯи шартҳои пешниҳодгардида нишон дода, баҳои баланд гирифтанд ва беҳтаринҳо бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ барои барномаи ахбор. дар пайравӣ ба иқдомҳои инсондӯстонаи роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, як нафар соҳибкори ватанӣ аз шаҳри Истарафшан Абдузамир Абдуғафуров ба қишрҳои ниёзманди аҳолии маводи ғизоӣ аз қабили орду биринҷ ва равғану сабзавот дастрас намуд. гузориши мазбут ба бозода. хайру сахои соҳибкорон و اشخاص خیرخواه و احسانکار در روزهای ماه شریف رمضان رشد و تکامل جدید پیدا کرده است. یک تن از صاحبکار وطنی عبدالضمیر عبدالغفارov که بیرون از مرز تاجیکستان مشغول فعالیت است، در این ماه مبارک دست سخای احسان شده از حال و احوال عسکران و افسران قسم‌های حربی در این دیار همیشه سبز سکونت داشته. اشخاص نیازمند، معیوبان، نابینایان، کودکان بی‌پرستار و یتیمان و بیماران شهر و دهات استراوشن خبر گرفته برایشان مواد غذایی درجه اول از قبیل آرد و روغن، کارتوشک و شلغم، پیاز و سبزی، برنج و مکران،
و شیرینی و بازوچه‌ها دسترس نمود. نخست نقلیات پربار مواد غذایی وارد قسم‌های حربی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی کشور و قشون‌های خوشتیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان گردید که سربازانش به طور شبانه‌روزی پاسبانی مرز بومی وطن مادر را بر عهده دارند. این گونه مواد غذایی درجه اول بازیچه‌های کودکانه و بچگانه که عبارت از آرد و روغن و مکرون، سبزی و کارتوشکا و برنج و دیگر انواع شیرینی‌ها عبارت بود. همچنین به کودکان یتیمان مؤسسه دولتی منطقوی مرکزی دستگیری عائله و کودک، مکتب اینترنت شهر، اشخاص نیازمند و پیران یک و تنهای مرکز منطقوی خدمت‌رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان به نام امام نظر خدای نظر، بیماران شعبه‌های منطقوی سیلشناسی، بیمارخانه بیماری‌های روحی، نابینایان شهر و دهات، معیوبان جمعیت معیوبان استراوشن، اشخاص کمبزاعت دهی باقی کلان جماعت دهاتی گلیسرخ و منطقه‌های دیگر شهر و دهات دسترس کرده شد. مورد تاکید است که صاحبکار برومرزی عبدالضمیر عبدالغفارov از دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت صاحبکاران شکرگزاری نموده با توصیه پدر امیدوارش عبدالرحیم عبدالغفارov منتظم جهت آبادانی و سازندگی دهه و شهری استراوشن کوشش به خرج می‌دهد. منفرش و چراغان گردیدن زیاده از 3 کیلومتر راه کلان دهه، تعمیر و ترمیم کلی حمام دو-آشانه خیابان غلبه شهر، چایخانه استراحتگاه موسفیدان در شهرک گلیسرخ و خیر و سخای همساله از فضیلت‌های نیک صاحبکار شمارده می‌شود. نیازمندان جامعه و عائله‌های کم‌امکان، پیرانسالان یک و تنها یتیمان کودکستان، یتیمان مکتب اینترنت، مجریحان اجتماعی، عسکران و افسران قسم‌های حربی، معلمان مکتب دیهما، بیمارخانه‌های کسلی‌های روحی، بیمارخانه کسلی‌های سیل، بنگاه طبی دیهما و نابینایان شهری استراوشن را عیادت کنیم. این عمل نیک را به سامان رسانیده کوشش به خرج می‌دهیم که منبع نیز این اقدام خیر و احسانکاری خود را ادامه دهیم. امروز صاحبکار ورزیده برای 96 نفر یتیمان کل، فرزندان عائله‌های نیازمند جامعه و بی‌پرستاران مکتب اینترنت شهر، معیوبان جمعیت معیوبان و اشخاص امکاناتشان محدود شهر و دهات در چایخانه شهرک گلیسرخ دسترخوان خاکسارانه گسترد. مضبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. مسابقه ورزشی بسکتبال که برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بین دانشجو دختران مؤسسه‌های عالی شهر دوشنبه گذرانیده شد خاتمه یافت. تفصیل بیشتر در مطلب همکارانمان. اینک بعد گذراندن مسابقه ورزشی بسکتبال بین 15 دسته که از حساب دانشجو دختران مؤسسه‌های عالی شهر دوشنبه تشکیل شده بود، غالبان آن معین گردیدند. کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در یکجایگی با کمیته اجرایی شهر دوشنبه با مقصد ترغیب و تشویق ورزش و سلامتی ساکنان پایتخت خصوصا گل دختران مسابقه ورزشی را از روی نمود بسکتبال در شهر دوشنبه برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان راه اندازی گردانید. با مسابقه مذکور در تالار مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 5 عاید به نمودهای بازی‌های ورزشی شهر دوشنبه خاتمه بخشیده شد. در مراسم جنببندی مسابقه مذکور نمایندگان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و استادان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی حدود پایتخت اشتراک نمودند. در مسابقه مذکور 15 دسته از حساب دانشجو دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی پایتخت میان هم قوا آزمایی نموده. از میان آنها دسته دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی جای سیوم، دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده جای دوم و نهایت دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف سزاوار جای یکم و صاحب جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گردید. من سعید و سایره دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی، ما در این مسابقه بسکتبال که بین دانشجوهای یعنی دوشنبه برگزار گردید، در این مسابقه ما توانستیم سزاوار جای نمایان گردیم. البته این همه کوشش و زحمت ما البته برای دوستی رفیقی با دیگر دسته ها دانشجوها بود و ما به حد خرسند هستیم که در این مسابقه سزاوار جای اول گشتیم. غالیبان و جایزه‌دارانی که جایهای یکم، دوم و سیوم را اشغال نمودند با جام، دیپلم، مدال و تحفه‌های تأسیس داده کمیته تدارکات
سرفراز گردانیده شدند. چند روز شد که در این مسابقه اشتراک نموده. باز هم می‌خوایم که همه حزب خلقی دموکراتی تویستان باز بازی‌ها رو تشکیل نموده در آنجا سزاوار جای اول شویم. همزمان در دایره مراسم جنبستی کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه برای مساعدت در ساختمان انشاءات ورزشی، ترغیب طرز حیات سالم و فعالیت نظررس در ساحه تربیت جسمانی و ورزش به شهادتنامه و مدال کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. فردوسی حیدرعلی، عبیدالله سیولی، اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.